menyampaikan permohonan maaf karena selama ini kegiatan kita vakum dikarenakan pandemi yang melanda seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan dengan gobar perdana kita kali ini, mudah-mudahan silaturahmi yang mungkin sempat terkoyak karena pandemi segala macam bisa terjalin erat kembali. Dan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside